ikan, ikan fresh daripada laut kita ambil, kita masak. Siapa nak makan kita bagi. Start daripada 2008 lah sampai hari ni. Bukan setakat bulan 9 saja kita bermula macam-macam kita jaga. Ada berangsa, sengahang, pari, kadang-kadang ada ikan pelotan, ikan fresh daripada laut kita ambil, kita masak. Siapa nak makan kita bagi. Prinsip saya tak mau niaga orang kata stok situ dedah banyak-banyak. Sebab apa kita tak mau esok pagi kita tak mau apa macam nak kena perangat lah apa bagi orang makan. Sebab kita sendiri pun makan, kalau kita makan perangat kita pun rasa tak selesa. Macam mana kita nak bagi orang makan. Kita bagi-bagi pun masak, tak masak banyak-banyak. Kita masak sikit dulu, lepas tengah hari orang mai kita masak sikit-sikit. Lepas tu kalau kata orang order kita masak. Orang order kita masak, orang order kita masak. Pak Wan Gari 9 beroperasi start daripada pukul 8.30 sampai pukul 3 petang. Hari ni memang kita buka tiap-tiap hari, cuma hari tetap satu hari cuti iaitu hari Jumaat. Saya meniru supaya yang mana customer-customer yang biasa dengan saya, yang tak biasa dengan saya datanglah beramai-ramai ke kedai saya. Sebab apa? Apa yang saya bagi makan, apa yang saya masak, itu saya bagi makan. Sebab apa? Masak semua masak sendiri, tak masak guna orang tukang masak. Anak sendiri masak, saya sendiri masak. Kalau saya tak ada, anak ada. Macam itulah.